جورج اورویل سرای چهارپایان مالخانه از انگلیسی ترجمه عثمان علی لطیفی در قرائت دلشاد رحمت الله. ادامه. باب دوم. بعد از 3 روز میار پیر در رخت خوابش آرامانه مرد. جسد او را در نزدیکی باغ به خاک سپاریدند. این واقعه در اول ماه مارت روی داد. دوام 3 ماه دیگر حیوانات پنهانی عمل میکردند. سخنرانی میار نقطه نظر بعض حیوانهای بافهم سرای چهارپایان را دیگر کرد. آنها نمیدانستند که شورش پیشگویی کرده میار کی به وقوع میپیوندد. همزمان یگان اساس هم برای سر زدن آن در طول عمرشان وجود نداشت. اما آنها یقین میدانستند که به شورش باید آمادگی میگرفتند. کار در سمت تعلیم و آموزش و تشکیل دیگران کاملا به دوش خوکا افتاده بود که آنها همچون حیوانهای دانا اعتراف شده بودند. در بین خوکها 2 خوک جوان که برفک کلوله و ناپلئون نام داشتند، جناب جونز برای فروش آنها را پرورش میکرد. ناپلئون یگانه خوک کلان بیرحم ذات برکشیری در سرای چهارپایان بود و آنقدر سخنگوی نبود، اما راه مستقل انتخاب کرده خود را داشت. برفک کلوله نسبت بر ناپلئون خوکی خوشحالتر بود و تیزتر سخنرانی میکرد و اختراعگر بود. اما در سرای چهارپایان او آنقدر خوک جدی به شمار نمی رفت. دیگر همه خوکهای نر سرای چهارپایان برای کشتن بانی کرده می شدند. در بین آنها از همه معروف خوک خرد فربه با نام وینگوسی بود که افتی مدور، چشمان کلان، چست و چالاک و آواز گوشخراش داشت. وی سخنگوی عجیب بود و زمانی که مسئله های دشوار مورد بحث قرار می گرفتند، او از یک پهلو به پهلوی دیگر جهیده دومش را در زمین می کوبید که این به سخنانش تأثیراتی مخصوص می بخشیدند. بعضی ها می گفتند که وینگوسی می تواند رنگ سیاه را به سفید تبدیل بدهد. این 3 خوک تعلیمات میار پیر را به یک نظام مکمل تفکر تبدیل داده آن را حیوانگرایی نامیدند. چند شب در یک هفته پس از خواب رفتن جناب جونز، آنها در انبار کلان مجلس های پنهانی برگزار کرده به دیگران پرینسیپ های حیوانگرایی را شرح می دادند. در اول آنها بفهم و بپروا بودند. بعضی از حیوان ها درباره صداقت به جناب جونز که او را خوجین می نامیدند سخن گفته، بعضی دیگرش ایراد احمقانه می گرفتند و مثل جناب جونز ما را غذا می دهد و اگر او نمی بود ما از گرسنگی می مردیم می گفتند. دیگران چنین سوال ها را می دادند: برای ما چی فرق دارد که پس از مرگ ما چی می شود؟ یا اینکه این شورش اگر ما خواهیم یا نخواهیم روی دهد چی فرق دارد که ما برای آن کار کنیم؟ و خوکها با دشواری های زیاد به آنها می فهماندند که این به اراده حیوانگرایی مخالفت می کند. سوال های ابله ترین را مالی اسپک سفید می داد. اولین سوالی که وی به برفک کلوله داد این بود: آیا پس از شورش سرقند یافت می شود؟ نه، با قطعیت می گفت برفک کلوله. ما در این سرای چهارپایان قند استحصال نمی کنیم، چون که برای تیار کردن آن یگان تجهیزات نداریم. غیر از این برای شما سرقند لازم نیست. شما به طور کافی صاحب جو و علف دلخواهتان می شود. آیا به من اجازه داده می شود که در یال خود لنته بافم؟ پرسید مالی. رفیق، گفت برفک کلوله، آن لنته هایی که به آنها اینقدر عادت کرده اید نشانه غلامی می باشند. آیا نمی فهمید که آزادی از لنته دیده ارزشمندتر است؟ مالی بدون باوری داشتن به این راضی شد. خوکها با موسیس زاغ رام شده برای دروغگو بودنش سخت مبارزه می بردند. موسیس زاغ دوست داشته جناب جونز سرگپی غیبتگر و در برابر این سخنوری عاقل هم بود. و ادعا داشت که موجودیت یک کشور پراسرار با نام کوه قند را می داند که همه حیوانات بعد از مردن به آنجا سفر می کنند. آن مکان در آسمان کمی دورتر از ابرها جایگیر است، می گفت موسیس. در کوه قند 7 روز هفته مثل روز یکشنبه استراحتی و یونچقه در تمام فصلهای سال موجود بوده. پاره سرقند شکسته و کنجاره روی پرچینها فراوان می روید.
ҳайвонҳои сарои чорпоён нисбат ба Мосес бинобар сабаби афсонагӯӣ ва тамбалиаш нафрат доштанд, аммо баъзеи онҳо дар бораи мавҷудияти кӯҳи Қанд боварӣ доштанд ва хукҳо маҷбур буданд ки онҳоро бовар кунонанд ки чунин ҷой арзи вуҷуд надорад. Шогирдони содиқи онҳо ду аспи аробакаш, боксёр ва кловер буданд. ин ҳарду асп дар андешаронӣ мушкилӣ доштанд, аммо вақте ки хукҳоро ҳамчун устодони худ қабул карданд, онҳо ҳамаи он чиро ки ба онҳо мегуфтанд зуд аз худ карда, ба осонӣ ба дигар ҳайвонҳо онро мерасониданд. онҳо ҳамеша дар маҷлисҳои махфии анбор иштирок карда, сурудхонаи ҳайвоноти Англияро ки кори маҷлисҳо ҳамеша ба он анҷом меёфт, роҳбарӣ мекарданд. акнун шӯриш хеле барвақттар ва ба осонӣ нисбат ба он ки интизораш буданд сар зад. гарчанде ки ҷаноби Ҷонс дар солҳои гузашта хуҷаини сахтгиру одами қобилиятнок буд, аммо дар вақтҳои охир нисбат ба пештара вазъи кораш он қадар хуб набуд. ӯ баъд аз хароҷоти зиёди пулӣ кардан дар додгоҳ сахт рӯҳафтода шуда, аз ин сабаб аз ҳад зиёд машруб менӯшид. ӯ рӯзҳои тӯлонӣ дар роҳаткурсии чӯбии ошхона нишаста рӯзнома мехонд, машруб менӯшид ва гоҳ-гоҳ ба Мосес пораҳои нони дар оби ҷав тар карда шударо медод. коргаронаш бекораву беинсоф, киштзорҳояш пур аз алафҳои бегона, бомпӯши биноҳояш таъмирталаб буданд. ҳамзамон коргаронаш нисбат ба чароғгоҳҳо беэътиноӣ зоҳир намуда, ба ҳайвонот кам ғизо медоданд. моҳи июн ҳам фаро расиду фасли дарави алаф даромад. дар арафаи нимаи аввали тобистон ки ба рӯзи шанбе рост омад, ҷаноби Ҷонс ба Виллингдон рафт ва дар қаҳвахонаи Шери Сурх чунон машруб нӯшида маст шуд ки то нисфи рӯзии рӯзи якшанбе барнагашт. коргаронаш субҳи барвақт модаговҳоро ҷӯшида ба ҷое ба ҳайвонот ғизо додан ба харгӯшшикорӣ рафтанд. вақте ки ҷаноби Ҷонс баргашт, дарҳол худро барои дивани меҳмонхона партофт. ҳатто ғизо додани ҳайвоноти бечора ба ёдаш нарасид ва ба хондани рӯзномаи ахбори ҷаҳон оғоз кард. баъдан бо рӯзнома рӯяшро пӯшонид ва то фарорасии шом хобаш бурд. ниҳоят тоқати ҳайвонот тоқ шуд. яке аз говҳо бо шохаш дари оғилро зада шикасту ҳамаи ҳайвонот ба берун баромаданд. маҳз дар ҳамин лаҳза ҷаноби Ҷонс аз хобаш бедор шуд. лаҳзаи дигар ӯ бо 4 коргараш ба оғилхона расида бо тозиёна ба ҳар тараф мезад. косаи сабри ҳайвоноти гурусна лабрез шуда буд. онҳо якдилона, гарчанде ки ин аз пеш таррезӣ нашуда буд, ба шиканҷакунандагони худ дарафтоданд. Ҷонс ва коргаронаш ногаҳон диданд ки аз ҳар тараф онҳоро лагаткӯб карда истоданд. вазъи ба амал омада комилан аз таҳти назорати онҳо берун рафт. ҷонс ва коргаронаш балотакӯб ва бадрафторӣ кардан нисбат ба ҳайвонот одат карда буданд. аммо имрӯз рафтор ва шӯриши ногаҳонии ҳайвонот онҳоро сахт тарсонд. онҳо пас аз лаҳзае аз кӯшиши ҳимояву дифоъ кардан даст кашида, дар фикри фирор кардан шуданд. пас аз дақиқае ҳамаи 5 нафари онҳо тавассути пайроҳаи ароба ки ба роҳи асосӣ мебурд дар гурез буданд ва ҳайвонот бошанд аз қафо онҳоро пайгирӣ мекарданд. хонум Ҷонс аз тирезаи утоқи хобаш ба берун нигариста дид ки чӣ ҳодиса рӯй дода истодааст. ӯ саросемавор баъзе анҷомҳоро ба борхалта андохта, бо роҳи дигар аз сарои чорпоён берун шуд. Мосес аз ҷояш ҷаста, баланд қарқар карда аз қафои хонум Ҷонс парида рафт. ба ҳамин минвол ҳайвонҳо Ҷонс ва коргаронашро то ба сари роҳи асосӣ таъқиб карданд ва дарвозаи калони панҷарагиро аз паси онҳо пӯшиданд. ҳамин тавр то ҳайвонҳо дарк карданд ки чӣ воқеа рӯй додааст, аллакай шӯриш бо муваффақият анҷом ёфт. Ҷонс аз он ҷо ронда шуд ва акнун сарои чорпоёни манор аз они ҳайвонҳо шуд. дар дақиқаҳои аввал ҳайвонҳо аз пирӯзии худ бовар надоштанд. дар амалиёти аввалини худ яке аз ҷонварон дар атрофи сарҳади сарои чорпоён давида боварӣ ҳосил кард ки ҳеҷ як одам дар он ҷо пинҳон нест. сипас онҳо ба сӯи биноҳои сарои чорпоён давида рафтанд то осори охирини салтанати нафратовари Ҷонсро нест кунанд.
بینایی که در آن اسباب و انجام و افزارها نگهداری می شدند، آن در پایان سیزخانه واقع بود. درش شکسته. در آنجا لجام، جیلو، اوزنگو، حلقه ها برای بینی، زنجیر برای سگ ها، کارت های برهمانه جونز که به واسطه آنها خوک ها و بره ها را اخته می کردند موجود بودند و همه این لوازمات به چاه انداخته شد. به بالای آتش پرتاب هایی که در حولی فروزان بود، خلطه ها، رسمان و تناب ها، زین و تسمه ها، جلد و جلو و دیگر اشیای سوزنده پرتافته شدند. تازیانه ها را نیز همین طور سوزاندند. وقتی که تازیانه ها در آتش علنگه زده می سوختند، جانوران از شادی در جایهای خود می پریدند. برفک کلوله این چنین لنته های را که عادتاً در روزهای بازار با آنها یال و دم های اسب ها را آرام می دادند به آتش افکند. لنته ها، گفت او، همچون لباس شمرده می شوند و این نشانه آدمی است. همه حیوان ها باید اوریان باشند. بوکسور این سخنان را شنیده کلاه خرد پخاله را که معمولا در فصل تابستان برای حمایه گوشهایش از پشه ها استفاده می برد آورده با دیگران آن را به آتش پرتافت. در مدت خیلی کوتاه همه چیزی که جناب جونز را به یاد می آورد نابود کرده شد. بعد از این ناپلیون همه حیوان ها را باز به شپنگ برد و به آنها مقدار 2 کرته جواری مکه داد و به زمین برای هر یک سگ 2 دانه بیسکویت داد. پس از این آنها 7 مرتبه به ذوق تمام سرود حیوانات انگلی را خواندند و آرامانه شب خوابیدند. چنین به راحت هیچگاه نخوابیده بودند. چون هر وقته سر از خواب بیدار شدند و ناگهان پیروزی دیروزه را به خاطر آورده همه یک جای به چراگاه برآمدند. کمی پایانتر از چراگاه تپچه بود که از آنجا قسم زیادی حدود سرای چارپایان نمایان بود. حیوانات به بالای آن شتافتند و در روشنی صبح به گرد و اطراف سرای چارپایان می نگریستند. بله، این همه ملک از آن آنها بود. هر چیزی را که می دیدند مال آنها به حساب می رفت. از همه این خوشبختی ها حیوانات به وجه آمده از هیجان به هر طرف می جهیدند و به هوا می پریدند. آنها روی گیاهای شبنم خورده گلیده علف سبز تابستانه را می چریدند و زمین سیاه را لگد کوب کرده از بوی آن راحت می کردند. بعداً آنها تمام حدود سرای چارپایان را گشته زمین های شدگار شده، علفزار، باغ میوه، حوض و مرغزارها را با لذت از نظر گذراندند. گویا آنها هیچگاه این چیزها را ندیده بودند و حالا هم به زور باور میکردند که این همه مال خود آنهاست. بعد آنها به نزد بناهای سرای برگشته خاموشانه در نزد در خانه استقامتی سرای چارپایان ایستادند. این هم از آن حیوانات بود، ولی آنها ترسیدند که به درون درآیند. اما پس از لحظه برفک کلوله و ناپلیون با کتفشان در را گشادند و حیوانها از ترس که چیزی را نشکنند با احتیاط به آنجا وارد شدند. آنها قطار شده آهسته آهسته و با احتیاط از اتاق به اتاق با آوازی پست په کنان گذشتند. در آشیانه دوم چیزهای با حشمت و زیبا از قبیل بستر خواب، آینه، جهاز باروپوش از متای پشم اسب، قالین‌های بریوسلی، لیتوگرافیای ملکه ویکتوریا در بالای کمین مهمانخانه را دیده در حیرت ماندند. وقتی که توسط زینه‌پایه به پایان فرآمدند معلوم شد که مالی غیب زده است. برگشته دیدند که او در یکی از اتاقهای خواب زنانه مانده است. وی پاره لنته کبود را از روی میز اتاق لباس پوشی خانم جونز گرفته بر روی کتف خود گذاشته چون ابلهان خود را در آینه تماشا دارد. دیگران او را سخت سرزنش کرده و بیرون برآوردند. یک چند گوشتی در آشخانه آویزان بوده را برای دفن کردن و بیرون بردند و بچکه آب جوی جونز را بوکسور با پایش لگد زده سوراخ کرد. غیر از این دیگر یگان چیز در خانه آسیب ندید. در خود همانجا قرار یک دلانه قبول کرده شد که بینوی استقامتی به آثارخانه تبدیل داده شود. همه به موافقه رسیدند که هیچ یک حیوان هیچ وقت باید در آنجا زندگی نکند. بعد از غذای صبح برفک کلوله و ناپلیون همه آنها را باز به نزدشان دعوت کردند. رفیقان، گفت برفک کلوله، هنوز ساعت 6:30 صبح می باشد و ما را روزی دراز در پیش است. امروز ما به دروی علف شروع میکنیم.
аммо як масъалаи дигаре ҳаст ки аввал бояд ба он таваҷҷӯҳ кунем. хукҳо хабар доданд ки дар давоми 3 моҳи охир онҳо китоби кӯҳнаи алифборо ки ба фарзандони ҷаноби ҷонс тааллуқ доштанд аз партовгоҳ пайдо карда омӯхтанд. наполеон барфаки кулуларо барои овардани қуттии рангҳои сиёҳ ва сафед фиристод ва дигаронро ба сӯи дарвозаи калони панҷарагӣ ки дар роҳи асосӣ меистод бурд. сипас барфаки кулула маҳз барфаки кулула ҳусни хати зебо дошт. дар байни ду ангушти паллаи худ чуткаи рангкуниро гирифта дар болои дарвоза навиштаҷоти сарои чорпоёни манорро ранг карда ба ҷои он сарои чорпоён навишт. ҳоло ин сарои чорпоён чунин бояд номида шавад. баъд аз ин онҳо ба назди биноҳои сарой баргаштанд ва бо супориши барфаки кулула ва наполеон нардбонеро ба девори охири амбори калон гузоштанд. онҳо тавзеҳ доданд ки таи 3 моҳи охир хукҳо дар омӯзиши худ принсипҳои ҳайвонгароиро ба 7 принсип табдил доданд. ин 7 принсип акнун дар девор навишта хоҳад шуд ва онҳо қонуни тағйирнашавандаеро ба вуҷуд меоранд ки тибқи он тамоми ҳайвонҳо дар сарои чорпоён бояд то абад зиндагӣ кунанд. бо каме душворӣ, зеро барои хукон дар рӯи нардбон истода мувозинатро нигоҳ доштан мушкил аст, барфаки кулула ба боло баромада ба кор оғоз кард. вингосӣ бошад чанд зина поёнтар қуттии рангро дошта меистод. ин 7 принсип дар девори қирдори сиёҳ бо ҳарфҳои калони сафед навишта шуданд ки онҳоро аз масофаи 30 метр хондан мумкин буд. онҳо чунин буданд. 7 принсип. якум, ҳар ки бо 2 пой меравад душман аст. дуюм, ҳар чӣ бо 4 пой меравад ё бол дорад дӯст аст. сеюм, ҳеҷ ҳайвон набояд либос пӯшад. чорум, ҳеҷ ҳайвон набояд дар болои рахт бихобад. панҷум, ҳеҷ ҳайвон набояд машрубот нӯшад. шашум, ҳеҷ ҳайвони дигарро ба қатл набояд расонад. ҳафтум, ҳама ҳайвонот баробаранд. навиштаҷот хеле зебо омад ба ҷуз калимаи дӯст ки он дӯст навишта шуда буд ва ҳарфи се он ҳам бошад баръакс навишта шуда буд, вале дар маҷмӯъ талаффузи принсипҳо вайрон нашуда буданд. барфаки кулула онро барои дар хотир нигоҳ доштан бо овози баланд хонд. ҳамаи ҳайвонҳо бо розигии комил сар ҷунбонданд ва хушзенҳояшон якбора ба омӯхтани ин принсипҳо сар карданд. акнун рафиқон, хитоб кард барфаки кулула ва чуткаи рангуборкуниро партофта, ҳама ба саҳро. бигузор вазифаи фахрии мо аз ҷонс ва коргарони ӯ зудтар дарвидани алаф ва ғундоштани ҳосил бошад. аммо дар ин лаҳза 3 гов ки хеле нороҳат буданд ногаҳон ба оси баланд кашиданд. 24 соат боз шири онҳоро наҷӯшида буданд ва пистонҳояшон қариб кафиданӣ буд. хукҳо пас аз андаке фикр карда сатил гирифта бо ангуштони паллаи худ ки барои ин кор хеле мутобиқ буданд говҳоро бо муваффақият ҷӯшиданд. дери нагузашта 5 сатили пур аз шири қаймоқдор таваҷҷӯҳи зиёди ҳайвонотро ба худ ҷалб кард. бо ин ҳама шир чӣ бояд кард? гуфт ҳайвоне. ҷонс баъзан як қисми онро бо эм омехта мекард, гуфт яке аз мурғҳо. дар бораи шир фикр накунед, рафиқон, хитоб кард Наполеон, бо ҷуссаи худ сатилҳоро пӯшонида. ба онҳо аҳамият надиҳед. дарави гандум муҳимтар аст. рафиқ барфаки кулула шуморо роҳнамоӣ мекунад. ман баъд аз чанд дақиқа расида меоям. ба пеш рафиқон, дарав моро интизор аст. ҳамин тавр ҳамаи ҳайвонҳо барои ба дарав шурӯъ кардан ба саҳро баромаданд ва бегоҳӣ баргашта диданд ки шир нопадид шудааст. шунавандаҳои азиз, идомаи қиссаро дар нашри дигар хоҳед шунид.